Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. Multimedijska grupa Bek Vokali u suradnji sa Hrvatskim savezom slijepih i izviđačima predstavljaju Ljeto u šumi. Horor od kojega se ledi krv u žilama. Strašno ljeto 2023. godine. Skupina mojih drugova je zalutala u premanturi u šumi, ne znajući da u toj šumi vlada čudnovati bršljenaš. Pogledajmo sada njihovu priču. Grupa bekovaca i izviđača hoda kroz šumu. Iza drveta se skriva čudovište, čudnovati bršljenaš. Čudovište napada! Grupa ne primjećuje da im nedostaje jedan član i nastavlja hodati kroz šumu. Zbog previše radlera, priroda zove. Muški član grupe odlazi iza drveta. Iza drveta se skriva čudovište. Čudovište napada! Bravo. Pa ljudi, mi smo se izgubile. Na mobitelu pregledavaju kartu. Nismo se izgubili, A gdje je Dario? Dario za put. Moramo ga ići Ne treba tražiti. kartu. Nemojte da se idete tamo, mi tamo. Grupa se razdvaja i svatko kreće svojim putem. Iza drveta se skriva čudovište. Čudovište napada! Ljudi, i Petra je nestala. Ma ne bojte. Čuo sam ja legendu da u ovoj šumi živi druid. Jedan release Saravona. Odlično, idemo je potražiti. Grupa nastavlja put kroz šumu u potrazi za druidom. Grupa dolazi do mlade druidice. To tako lijepa dama radi samo u ovoj opasnoj šumi. Tko? Ja? Ja sam dio ove šume, ja sam jedan s ovom šumom. Ja sam herbalist, druid, taki saurid. Ali čekajte, mi smo izgubili 3 članova naše grupe. I zato vam treba naša pomoć. Pa, dobro, budem vidjela što mogu vam pomoći. A možete specificirati gdje ste izgubili, kako ste izgubili? Nešto, išta? Hodali smo samo po cesti, 3 ih je nestalo i tako da nam treba jako vaša pomoć i šta možemo napraviti da nam pomognete, da vam nešto donesemo. Dobro, pa sad kad tako pišeš, mogla bi vam pomoći, da, ali za uzvrat ćete mi donijeti 3 lista elama. U redu. Pa kako ćemo to naći? Što je to elam? Ma ne bojte. Pa ja uvijek u svojoj čarobnoj torbici imam to. Sve što nam treba. Mario otvara svoju magičnu torbu i iz nje vadi 3 lista elama. Dobro. Ja ću sam otići kod Ruidice.
i malo je šarmirati. Vlada damo. Pronađoh 3 lista elava. Mario pruža elam druidici. Super, savršeno, točno ono što mi treba. Dobro, kao po dogovoru, ja ću vam za uzvrat dati ovaj magičan češer koji će vas dovesti do vaših prijatelja. Ali bez vaše pomoći nema za nas spasa. Molim vas, pođite samo. A dobro, kad tako već inzistiraš, oslobodit ću svoje vrijeme da idem sad s vama. I pomoći vam. Češer vibrira, blizu smo. Aha, vidim, imam viziju. Priprema se ljuljatina. Neko oštri ražanj. Da, ja to osjećam brzo. Čudovište kolcem bocka Darija. Brzo. Druidica hita u pomoć. Stoj, utvaro, nogi za njih zaledi. Druidica baca magični češer i zaleđuje čudovište. Grupa se udaljava od zamrznutog čudovišta. Članica grupe dolazi kod druidice na razgovor. Ajme, ovo je bilo stvarno zastrašujuće. Draga druidice, možete li nam objasniti što nam se to dogodilo? Pa to ti je bila ova stara šumska vještica koja je počela krasti ljude sa ulice, jadne ljude je krenula krasti i pretvarati ih u divlje svinje. Hvala vam, srećno, spasili ste nas na vrijeme. Ma nema na čemu i drugi puta. Neka ne bude drugog puta. Druid je zaledio čudovište, ali po ovim vrućinama led nije dugo potrajao. Zato pazite se kada hodate tom mračnom šumom u Premanturi, ako druid nije pored vas. U snimanju sudjelovali Mario, Dario, Larisa, Štefica, Maja, Tara, Petra L, Petra P, Martina, Sara, Božana, Gabriela i Marko. Audiodeskripciju čitao Marko. Snimatelj Mirko. Projekt financirao Ministarstvo znanosti i obrazovanja.